iso di bawah ratamu dah harus sati sati madingi sati matugu sito pahon na boleh aki bagas kajut na romo rapat doa napura martomo uru rapat doa ikon ni boras ribu urat ni hazon mau ringgis dio suara rani to panera jauh padu panera jatuh do pirani abadua rapat do pinang mardomo ate iwa boras ribu urat ni hazon mau na di bagas kajut na robo to hami na manuku jala manisa mahami dia malalana dia maulana dia mahatana dia manidona ima sisukunon nami tuhaubonan na sukun nami sidubu di mampate Mauliane mah tapasate udah berniamatan nomor 2 di batas depan langit do tanor di antaranya bidang di luhur negoro di nomor 2 raja nes kedua bahasa di tikio perhitian keutusan asa di dalam makatai hita nuai keras serta padenami nah sama situ turun ke masih ajaran tak kasih si gawe-gawe lo sorak-sorak iba betul si gawe-gawe na jalan sorak-sorak nanya piosi di doa mang rejanami itu atas mitobo na tak kas to hami marsisya na tak kas sana binoto dia dosialana dia si dikasina sahuwato hami magadua luhur marhiti-hiti uning-uningan na total na sukot tulang ito dalam tamangadua luto amat karibata asam dia roto di pakajari to di panuturi na siya amat karibata Tugal kita kan sada-sada tarmu di mata kala. Ngadong di toba sama seron. Kami seperkosi asa takas kami makinoto. Sidup budi bahan kajalan. Mau lihat raja pandenami Yakub bin Yaud di hokbar nira. Alusan nami mah nama kollohita di budayata di godak sebangunan do ditorko. Kenal pinatorang ni na berjulu tari waktu dokter sedang lunga di desa alat-alat musik nasian luar jala lunga lang mo pakat tusirnya kanau poso tu godang batak do tu dokter batak asa alani tahabu mo besok tayo taon tak masuri raja na mga alubukor kala tabuto holso ni rohata manangat parigaton doktor batahon dohon na mabinta gondak sa bangunan asa takas mahida sa luhod na buhay masyatusan di dalam menyelamatkan budaya Batak dohon kita lumuwi manomo-nomo destinasi para wisata asa tarida hina ulinya ada Batak tuau hina timpuni dulu do hina tongambah hina gagas ni ulu aro hina ulina tapangido tu sudi raja tapungu di sol asa doho panuturi mangajari mangurupi magbaik piruan na songon dia do cara meminta gondang doho cara manotor asa ongi huntoron ni generasi muda do angka parsikola ido na tahapuk ditikyo na menyelamatkan dokter Batak doho kodang Batak doho cara marhata asa di bagasan ada Batak natikpo alanima takasbah digawi dihorasi hamo pandenami kodima mau lihat matutu rajanya sukun nami saya martinang marbinigi matutu amat dari bata parbisu ima de batang mula jari naguloni nama jarius saluhub naru tiropana karlumuhi manan topana hita zolma disuat todo kita saluhub nana saadat do ruhut do umum nina mangulu asang dia taulahu tutu unian do ulaulani putas raja Batakon habis ya pargos yang sayang dia ma labu mangatusi lagu diterima rohani saluhub na generasi muda ima marhiti-hiti uning-uningan atau totara na sukat tulang ito karlumuhi ma siu ulang itongo tortor sersa mulani tortor ima nakimulana marhiti-hiti uning-uningan atau tutar na sukat tulang ito saya martinangi marbinigi mamat dari bata mangaliok kabisuo do abistara talumu matu generasi muda suasongoni tua mata perkara nama norusong generasi nama ningo diadap Batak godang Batak do tortor Batak suasongoni banyak do atau gasan ni anak Batak asal dia darida habatak kotol tumna marhiti-hiti kabupaten tu basa musirope gabi besar matanyari songon hata di situ nama dok besar matanyari satano habisara rodang mata di bulan satano setutan
lo jatuh harap mengalului yang mula mangula di bagian di baik panisuan unangi dadagari unangi tinggal muda na sujadi si ulau na marano tu hadap daw tuhun karemu itu pamareta unang sana buruk Tuhan tumpe sawani marno jaloja di bagian nadah mengalului yang muduan asang giat dolian asiro handa matari bata kita selalu nada botak pasuk-pasuan lumayan pe amang rezan yasutun nami asatino pamen nasasabi ini langgulang-guan lahoma na bebe tibalan jadi luhutan kung didingi sumani menagurkuran dengan tidak putapunan dia itu untuk tadok jadi tuhuan itu tayo pangamak pajomuran di pajomuran dibuat tu parlo sumusobon na binolok ko paras na tinakubang dilompot tu jauh masak jalan ukuran mangat kita mang budong sonang jalan usulan asimar hanya matari batas sejupang mana tajalahi gabot mana diluluan nasa marsapilu may manang marsapu na sapula marsingu may sawunot te muralalaw may sawasipora kami siap pada mula parkoti mula nanyo tangmula di bagasat tikyon mengilu mahami itu amat tasifat jadi saya muli memperjulu bebuja untuk pangototoy siap punguan ni porkalawon saya makorasi madi bataja sahab masuno mang sahab matinu butuh kotean nung masay pasat tamu harbisati sati madingi sati matugu sito pahuna muliate rapado ring institutio nganito kanira jajau panipani raja to para pak domia unsa guri gurion songani mado pinang mardomuate asang dia mardomuate tasaluhutna menerima kapat dapat tarungu matu ada batak do songani utang batak do doktor batak saya sampai tasaluhutna to bangga dia jadi nuaipe bonanya sutun nami kobar tua do tuku kami mengaduan tu materi bata perjulu nasujadi si tortoran asang dia matinangga materi bata dia dua duta kalau dulu kami mamang tu materi bata marhiti ke si pidulili si pitudai dos si pituhata si pituhara jauh nani razahon yang materi bata naros orang tu bantu Thomas ngalu ko di mami raja nami Pana kok kamu Pak Raja gabi
Ima tutusongan hara ni si tua ni madok bayo ni tajungan lo maksumin apun. Sayo laut kau ni bagasan hasadaw do dos niroma. Sayo muli masaluhun na kasay malumus ko ni daw. No ampe raja ni sukon namin. Ana nang sudo wadudo kami tua magtaribata. Pangili-hili hatta di bagasan patakok ni matanya riyon sa tako mapasarit ako pasamotan. So lima ng kacang nimur di bagasan kayi paso tur do pencarian nuai pe amang kubasa tami katuang kubonan sutong nam sidukuti may pat. Mauli ate.